Pojedine su i sumnja da bi neko... Ako i dođe, neka se dobro da. Kao što ste vidjeli iz poziva, nije predložen neki dnevni red. Tako da tu postoje dve varijante. Po jednoj, Reto je predložio da idemo ovim redom konstituisanje i neposredni zadaci. Po dva, ovo saopštenje za javnost sa ove prošle sedmice, odgovor Joviću i razno. Ja mislim da je ovo dobro s time što taj odgovor Joviću da raspravimo šta i kako, jer da je to toliko važno da mu posvetimo toliku pažnju i Vučela bi ga stavio napred, ali ga je stavio na kraj svog onog lista, što pokazuje kako stvarno mišljenje ima o tome. Ja se ne bi možda više spuštao. Rekli smo mu što mu imamo reći, on svoje uvjerenje teško je promijeniti. Dakle, da se prihvata da pod jedan raspravljamo, odnosno da se konstituišemo i da vidimo šta su naši neposredni zadaci. Ja mislim da je ovo korektno. Pa sad, ko bi o tom konstituisanju nešto izvoli se? Drugarice i drugovi, ovo je, ja uzimam riječ, ovo je neka vrsta još predaje posla, jer bila je skupština na kojoj smo izabrali rukovodstvo i ocijenili, ali treba radne obaveze nekako i predati. Tako da je ovo u neku ruku kontinuitet skupštine i predaje radnih obaveza. Drugarice i drugovi, evo ga mi, zdravo. Odlično. Izvolite, sredite krela. Stevane, će li još neko... Da. Hoće li još neko doći iz Novog Sada, Stevana? Doći Jontović, partija traži pasija. Generala Jontovića, Možemo mi ne radimo, a on kad dođe neka sedna. Da. Ajde. Sve dobro. Izvinjavam se zbog ovoga. Prema tome, ovo treba shvatiti kao nastavak skupštine, konstituisanje i preciziranje radnih zadataka u okviru ove naše organizacione šeme. Organizaciona šema foruma se u biti nije menjala, ona ostaje ista kao i ranije. Glavni odbor je izabran, predsjednik je Goran Babić, potpredsjednik Blagoje Grahovac, a sekretar Goran Kadenić. Sekretarijat uglavnom također ostaje isti. Sekretar Goran Kadenić, protokol bi vodio Slavko Popović, Slavka ne vidim ovdje. Arhivar bi bila Marica Maloku i sekretarica Stana Arsenović, to je taj najuži vrh. I mi imamo tu 4 sektora u okviru foruma. Prvo je upravni sektor. I na prvom mjestu je referent za razvoj kadrove. Toga referenta ja ne predlažem, jer nisam našao čovjeka, vjerovatno ćemo ga naći, imam nekoliko ideja, ali to smatram i najvažnijim referentom u ovom upravnom dijelu. Jer se moramo razvijati
i dobijati nove kadrove. Drugo je referent za spoljne poslove, to je bio ranije Voja Vučićević, ambasador, on i dalje ostaje, tu nema njemu ništa. Za pravne poslove je bio odgovoran Branko Kolšek, advokat, i tu također nemamo ništa da dodajemo, zadaci su potpuno jasni, ono što je u vezi sa pravnim poslovima, to radimo preko njega. On danas nije došao na sjednicu. Za financije, to je još uvijek otvoreno pitanje, ja sam predvidio da tu bude Rasim Šabović, ali od podsvijesti imam predlog da to bude Seka, ćerka od Steve Dokmanovića, Seka Hrustanović, koja je bila predsjednik grada Beograda, ona je član našeg foruma, i razgovarao sam sa Stevom da bi ona bila odgovorna za financije kao politiku i sabiranje, jer to je jedan vrlo važan sektor, bez para se ne može ništa. Za izdavaštvo predvidio sam dr. Slavka Mrkića, to je ranije bio, i za sektor za informatiku Veru Carić i Branka Kosića. To je bio taj upravni sektor. Drugi naučni sektor ima 5 redakcija, već poznati, o hitnom vođenju i rukovođenju. Tu redakciju je vodio Oro i predlažem da i dalje ostaje. Unutra je bio magistar Anton Miletić, a ja sam predvidio da u toj redakciji bude i Branko Mamula, i Petar Matić, i Marko Vršunec, i Žika Stojšić. Tako da imamo iz jednog vrha te ljude, ako nijesu nekad na okup, onda se možemo konsultovati, ali to bi u mom predlogu ostala ista redakcija. Drugo je jugoslovenska redakcija o jugoslovenskoj ideji i praksi. To je najznačajnija i najbrojnija redakcija, nju je vodio pokojni Boško Krunić, on je nedavno umro, da mu je pokoj duši, ali šta možemo. Dogovorili smo se da tu redakciju vodi general Blagoje Grahovac, vazduhoplovni general koji se inače bavi geopolitikom, a Jugoslavija je sva u geopolitici. I tu predlažem da ostaje Blagoje na čelu. Ovo uslovno predlažem ljude, jer oni mogu da se jave, ali bitno je da čelnog čovjeka odredimo. U tu redakciju predlažem da uđe i Mirjana Jakelić-Mamula, koja je profesor, dr. Tomislav Badovinac iz Zagreba, Rajev Izdarević iz Sarajeva, Petar Karajanov, novinar, predsjednik Saveza boraca Makedonije iz Skoplja, Jovo Radovanović, književnik iz Suvnora, naš stari porast, evo tu i on, Jon Srbovan, bivši predsjednik AP Vojvodine, dr. Stevan Vrebalov, ja sam stavio doktor, ali nisam siguran jesi. Doktorant zagrebački. Dobro. Istorijski. Stevan Vrebalov, akademik Radoje Popović iz Podgorice i Goran Kronja iz Beograda. To bi bila ta... Ili Radoje Papović ili Popović? To je Radoje Pajović. Radoje Pajović. To bi bila ta redakcija jugoslovenska. Treća, o politici i praksi KP, USKU i višestranačju. Tu smo ranije bili zacrtali da bude Nikola Stojanović, ali smo sad u međuvremenu odlučili, pošto je on rovitog zdravlja, da na čelu to bude Vukota Popović, kapetan bojnog broda i sekretar Saveza komunista u ratnoj mornarici. Da bude Nikola Stojanović, da bude Gordana Pucar, ako sam ja dobro zapamtio, sociolog, je li tako Gordana? Jes. Sociolog,
da bude Sonja Lokar iz Slovenije, Aloj Žnac Mikloš iz Subotice, student škole iz Kumrovca, Mira Tokanović, novinar iz organizacije Tito i Branko Kosić iz Društva za istinu. To bi bila u načelu ta, ali osnovno ovi prvi su tu. Četvrto, to je o oružanoj sili NOR-a i SFRJ. Tu je od početka predviđen dr. Mladenko Colić. Ja predlažem da on i dalje ostaje i tu nijesam predviđao nikog drugog jer to je stvar izbora da dođu ljudi. U petu redakciju, spoljno-političku o NOR-u i SFRJ, početno je predložen Blažo Mandić i sad predlažem da Blažo Mandić ostaje, iako je rovitog zdravlja, da on ostane na čelu, da bude Voja Vučićević ambasador, da bude Slobodan Milić diplomata i da budem i ja u toj redakciji. Inače zamišljam, kad ove redakcije zasjedaju, bitno je da se obezbedi da na sjednicama prve, druge, treće, četvrte ili pete redakcije uvijek bude predstavnik iz ostale redakcija, tako da se može koordinirati stvar i dogovor oko pitanja. Jer nema nas toliko puno da bi mogli zadovoljiti sve, pa je onda potrebno tako to raditi. Novina je u neku ruku, to je treći regionalni centri foruma. Mi smo i na prošloj sjednici naznačili, a ovoga puta smo mislili i da te regionalne centre formiramo i da samo naznačimo vodeće ljude ko bi vodio i organizovao. Tako, na primjer, predlažem da u Sarajevu taj regionalni centar foruma vodi Rajib Starević i da iskupi ljude, one koji misli da su od vrednosti da mogu raditi. U Ljubljani predlažem da taj centar vodi Marko Vrhunec, koji inače ne može dolaziti ovamo, ali može tamo, tako da bi on bio u Ljubljani. U Skopju predlažem Petra Karajanova, koji je inače sad predsjednik Saveza boraca, da on bude na čelu toga centra. U Novom Sadu predlažem da bude Bogdan Tankosić, koji je inače na čelu našeg odbora za Vojvodinu, tako da ima, inače je u potpunom kursu za stanje u Vojvodini, pa da on bude tamo. U Podgorici to bi vodio akademik Radoje Pajović, u Splitu vodio bi Slobodan Colović, u Zagrebu vodila bi Mira Šuvar i u Srbiji predvidio sam da to vodi tandem Marija Todorović i Jovo Radovanović za Srbiju, da nađete ljude koji će zahtjevna pitanja koja se Srbije tiču moći neka pitanja odgovarati. To bi bio hierarhija budućih regionalnih centara. Četvrto, imamo sektor zajedničkih aktivnosti. Prvo, to su tribine i okrugli stolovi. Oni nisu stalni, oni su povremeni. I za tribine i okrugle stolove ne predlažem nikoga, nego da to bude, kad padne odluka o tome da se organizuje neka tribina ili okrugli stol, da tad izaberemo i tim koji će to organizirati i voditi. A ne da bude neko stalno tijelo. Zatim imamo reviju istina. To bi trebalo da bude naša najglavnija i najvažnija tribina. Na prošloj sjednici je izabran uređivački odbor. Predsjednik uređivačkog odbora je Voja Vučićević, ambasador, a glavni odgovorni urednik Mladen Arnautović,
bivši direktor Stanžiba, a Ivica Stević je bio tehnički urednik. Na zadnjem sjednici je dogovoreno da taj sastav, on ima još 9 članova i nalaze se u tom sastavu svi čelni ljudi iz foruma, jer smatramo da u tom odboru trebaju da budu čelni ljudi, jer se tamo u stvari iskazuje ono što stvaramo i prenosi u javnost. Tako bi bio član toga odbora i predsjednik Avnojskog foruma i predsjednik ovog društva za istinu i tako dalje. Evo, to bi bilo za reviju istinu. I organizaciona šema bi bila ta, ona pokriva naše zadatke i prema njima je postrojena. U ovoj godini još bi vjerovatno u svom težištu morali da imamo neke aktivnosti koje su jako bitne i najzad trebalo da se zaokruže. Mislim da bi jugoslovenska redakcija do kraja godine, koju vodi Grahovac, morala da izađe sa jednim papirom, nacrtom jednog papira, koji bi dao ocjenu o vinovnicima društvenim i ličnim za razvijanje Jugoslavije. I da to bi mogao dokument uslovno nositi istina o razvijanju Jugoslavije i u ratovima 90. godina i koji bi imao svoju fizionomiju, ali i naše stavove oko toga. Ja sam dužan ovdje da kažem kao pripomoć da su naša dosadašnja istraživanja Društva za istinu Avnojskog foruma Josip Broz Tito uglavnom utvrdile da su domaći ili domaće nacionalno-klerikalne snage i šovinizmi, u prvom redu srpski i hrvatski, nošeni obsesijom o velikosrpskom i veliko-hrvatskom državlju, na čelu sa Slobodanom Miloševićem i Franjom Tuđmanom, kao i drugim saučesnicima, razbili Jugoslaviju i da su najodgovorniji za tragediju i posljedice koje se iz toga nastale. Svi ostali su sekundarni, oni su primarni. Međutim, to još treba malo potvrditi, ali uglavnom su tu. Cijenimo da je razvijanje Jugoslavije najveća tragedija i zločin u vaskoliku istoriji jugoslovenskih naroda od njihovog dolaska na Balkan i da je nužno da se te posljedice čim prije prevaziđu i obnove nade za opstanak i srećan život naših građana, naroda i republika na avnojskim prostorima. Oko tih ciljeva trebali bi okupiti snage, društvene i državne, i formirati jednu pozitivnu akciju u javnom mjenje koja će biti u funkciji tih ciljeva. Na toj liniji predviđam da bi i naša redakcija partijska morala ove jeseni krenuti u jedan zadatak koji smo od ranije bili zacrtali, planirali, ali nismo stegli iz različitih razloga da ga realiziramo. A to je da pozovemo na jedan razgovor predstavnike partija naslednica SKJ-u koje su se svele u republike posle razbijanja Jugoslavije. Šta je od tada nastalo, šta je ostalo i kakve su mogućnosti da o nekim pitanjima i zajednički progovorimo kao lijeve snage avnojskog vremena. U tom pogledu smo imali kompletnu saglasnost ranije, sad bi morali samo da
vidimo i da to napravimo. U Srbiji je nasljednica Saveza komunista Jugoslavije, Savez socijalistička partija Srbije. U Hrvatskoj to je socijaldemokratska partija ili stranka, ne znam kako je zovu, ova Račanova koja je bila, ona je ta. U Sloveniji moram reći da mi nije sasvim jasno ko je tamo nasljednik, ali to će Lokarova da kaže. U Sarajevu također postoji nasljednica koju su vodili drugovi i ja ne znam kakav im je konačan naziv, ali i u Sarajevu postoji. U Crnoj Gori su imali veliko zajedničkateljstvo, jedni nasljednici, drugi nasljednici. Bio je to najprije onaj Đukanović, ali čini se da je tamo ostao konačno ovaj Krivokapić, ali to bi molio ovog našeg Blagoja kad ide dole da to razdesi, da vidimo kome se i preko koga. Tu je jasno, imovinu je Saveza komunista preotela DP Đukanovićeva, a ideju baštini Jovović. Ali imovina je sva Đukanovićeva. Iz Skopja doćemo vidjeti sa Karajanovom, tako da bi bila to prva razmjena mišljenja. To bi trebalo pozvati i u međuvremenu, nema danas Mire Tokanović ovdje, u međuvremenu je formirano puno malih komunističkih partija. U Srbiji, u Bosni i Hercegovini i koje kuda, naravno u Srbiji, da vidimo koga od tih bi mogli pozvati na tu razmjenu mišljenja i konsultacije. Ali to moramo sa Mirom vidjeti kad ona dođe, danas je nema, ne znam zašto nema, tako da bi išli u taj posao. Evo, drugarice i drugovi, to je šema, to su zaduženja, a još bi izdvojio problemski, kao u raspravi vidimo. Za razvoj i kadrove foruma jako je bitno da imamo ličnost koja ima osjećaj za to da to i vodi i organizuje. Jer se to ne može svesti na tehniku evidentiranja i na tehniku evidencije, nego moramo dobiti ljude. Dobiti ljude koji su vrijedni i kadri da učestvuju u ovakvom radu. Ko je ta ličnost? Za financije sam rekao, ja bih uzeo na sebe obavezu da vidim sa Stevom Dokmanovićem da Seka Hrustanović prihvati financije kao politiku, da se može obraćati nekim radnim organizacijama i institucijama, da bi naš financijski stanje poboljšali. I oko informisanja. Imamo informisanje o nama i informisanje za nas. Imamo veliki problem u tome što u stvari organizovano ne pratimo kretanja u političkim partijama ni Srbije ni drugi, tako da o tome ne možemo kvalifikovano govoriti, sve govorimo na parče. I bilo bi dobro kad bi imali jedan tim koji je zadovoljan za to da bar nekoliko izvora stalno pratimo u Srbiji, u Hrvatskoj i tako dalje, da znamo, imamo jedan uvid u političku situaciju, naravno tu stranačku, to bi trebalo razmotriti. Evo, to je u najkraće sa moje strane za početak. Zahvaljujem. Se neko javlja da bi bilo bi dragocjeno, ja mislim da svi članovi
našeg glavnog odbora daju neko mišljenje svoje o radu u budućnosti, o tome šta će naš forum konkretno rad u skladu s ovim što je ono kazao.